Dobar dan svima. Ja sam doktorica Ana Marković, urologinja s 18 godina iskustva u pomaganju muškarcima s problemima intimnog zdravlja. Danas ću vam otkriti nešto što će možda zvučati prejednostavno da bude istina. Jutarnji ritual od samo 5 minuta koji može dramatično poboljšati vašu erekciju i libido. Znam što mislite. Doktorice, čuo sam sve moguće savjete. Ništa ne funkcionira. Ali ono što ću vam danas pokazati temelji se na najnovijim znanstvenim istraživanjima o cirkadijskim ritmovima, razini testosterona i krvnoj cirkulaciji. U svojoj praksi vidim muškarce koji su probali sve, od skupih suplemenata do čudnovitih dijeta, a zanemaruju nešto što je potpuno besplatno i može se raditi kod kuće. Ovaj jutarnji ritual koji ću vam objasniti koristi prirodne procese vašeg tijela u vrijeme kada je vaš testosteron na najvišoj razini. U prvom poglavlju objasnit ću vam zašto se problemi s libidom i erekcijom često najgore osjećaju ujutro, iako bi trebalo biti obrnuto. U drugom poglavlju dat ću vam točan plan aktivnosti koje možete započeti već sutra ujutro. Pripremite se za informacije koje mogu promijeniti način kako počinjete svoj dan i kako završavate svoje noći. Prije nego što krenemo, htjela bih vas zamoliti za malu uslugu. Ako vam ovaj sadržaj bude koristan, molim vas pritisnite gumb za pretplatu, komentirajte vaše iskustvo i podijelite video s muškarcima koji možda prolaze kroz slične probleme. Vaša podrška mi pomaže da nastavim stvarati ovakav sadržaj koji može promijeniti živote muškaraca. Dakle, zašto se mnogi muškarci bude ujutro s osjećajem da im je energija na nuli? Zašto nemate spontane jutarnje erekcije koju ste možda imali u mladosti? I najvažnije, što možete učiniti povodom toga? Prvo, objasnimo što se događa u vašem tijelu dok spavate. Između 4 i 6 ujutro vaša razina testosterona doseže svoj dnevni vrhunac. To je evolucijski mehanizam. Vaše tijelo se prirodno priprema za dan kada trebate biti najaktivniji i najsnažniji. Ali evo problema koji vidim kod 70% svojih pacijenata. Njihov način življenja sabotira ovaj prirodni ciklus. Imao sam pacijenta, 43 godine, koji je došao k meni potpuno frustriran. Doktorice, rekao mi je, budim se umorniji nego što sam zaspao. O seksualnoj želji da ne govorim. Kada smo analizirali njegovu jutarnju rutinu, sve je postalo jasno. Prva stvar koju je radio po buđenju bila je hvatanje za telefon. Zatim brza kava na prazan želudac, brza tuš hladnom vodom i žurba na posao. Njegov organizam nije imao priliku aktivirati sve one prirodne procese koji bi trebali pokrenuti njegov dan. Jedna od najvećih grešaka koju muškarci rade jest zanemarivanje jutarnjeg sunčevog svjetla. Vaš pineal žlijezda reagira na svjetlost proizvodeći hormone koji reguliraju ne samo san, već i seksualnu funkciju. Kada se budite i ostajete u zatvorenom prostoru s umjetnim osvjetljenjem, vaš cirkadijski ritam postaje kaotičan. Druga kritična greška je trenutno grabljenje kofeina. Razumijem, trebate se probuditi. Ali kada napravite šok vašeg organizma kofeinom na prazan želudac, povećavate razinu kortizola, hormona stresa koji je direktni neprijatelj testosterona. Imao sam pacijenta koji je pio 3 kave prije 9 ujutro. Njegova razina kortizola bila je toliko visoka da je potiskivala proizvodnju testosterona tijekom cijelog dana. Nakon što je prilagodio jutarnju rutinu, njegova je energija, uključujući seksualnu, dramatično porasla. Treća stvar koju većina muškaraca čini pogrešno jest hladna tuš. Sada ću možda iznenaditi neke od vas koji ste čuli da je hladno tuširanje dobro. Jest dobro, ali ne odmah po buđenju. Vaše tijelo se upravo budi, cirkulacija je spora, a hladan šok može dodatno suziti krvne žile upravo u vrijeme kada ih trebate proširiti. Četvrta greška je preskoči doručak ili jesti pogrešnu hranu. Vaši testisi trebaju određene nutrijente da bi proizvodili testosteron. Ako preskočite doručak ili jedete samo ugljikohidrate, šaljete signal tijelu da štedi energiju umjesto da je proizvodi. Peta greška, i možda najvažnija, jest potpuno zanemariti tjelesnu aktivnost u prva 2 sata po buđenju. Ne govorim o maratonu, govorim o 5 do 10 minuta kretanja koje aktivira cirkulaciju i šalje signal vašem organizma da je vrijeme za akciju. Statistike iz Hrvatske pokazuju da 60% muškaraca starijih od 35 godina ima problema s jutarnjom energijom i motivacijom. Ali ono što je zabrinjavajuće jest da 40% njih nikada ne povezuje jutarnju letargiju s problemima u spavačoj sobi. Jedna stvar koju često objašnjavam svojim pacijentima jest da je jutro kao startup procedure za vaš seksualni sustav.
Ako kompjuter ne pokrenete pravilno ujutro, on neće raditi optimalno tijekom cijelog dana. Imao sam pacijenta, pedagog, koji je rekao: doktorice, ujutro sam kao zombi. Do večeri se nekako pokupim, ali tada sam previše umoran za bilo što romantično. Ovaj obrazac je tipičan. Vaš organizam troši ceo dan na oporavak od lošeg jutra, a kad dođe vrijeme za intimnost, nema više energije. Znanstvena istraživanja pokazuju da muškarci koji imaju strukturiranu jutarnju rutinu, koja poštiva prirodne biološke ritmove, imaju 30% veću razinu testosterona tijekom dana i značajno bolje seksualne performanse. Jedan od najfascinantnijih aspekata mog posla jest vidjeti kako male promjene u jutarnjoj rutini mogu imati dramatične efekte. Govori se da je jutro najvažniji dio dana, a za muško seksualno zdravlje to je apsolutno istina. Na kraju ovog poglavlja htjela bih naglasiti da nije riječ o tome da morate radikalno promijeniti svoj život. Riječ je o tome da iskoristite ono što vaše tijelo već prirodno radi ujutro i pomognete mu da radi to još bolje. Sada dolazimo do praktičnog dijela. Točno što trebate raditi ujutro da aktivirate svoj unutarnji motor za snažnu erekciju i visok libido. Ovaj ritual koji ću vam opisati traje 5 do 7 minuta i temelji se na znanstveno dokazanim načinima aktiviranja prirodnih procesa u vašem tijelu. Korak 1. Sunčevo svjetlo i duboko disanje. 2 minute. Čim otvorite oči, ne hvatajte se za telefon. Umjesto toga, idite do prozora ili, još bolje, izađite van. Trebate da vaše oči vide prirodno svjetlo. Sunčevo svjetlo aktivira pineal žlijezdu koja regulira proizvodnju hormona. Dok gledate prema suncu, ne direktno, radite duboko disanje. Udahnite kroz nos 4 sekunde, zadržite dah 7 sekundi, izdahnite kroz usta 8 sekundi. Ponovite ovaj ciklus 4 puta. Ovim aktivirate parasimpatični živčani sistem koji smanjuje kortizol i omogućava testosteronu da radi svoj posao. Jedan od mojih pacijenata rekao mi je: doktorice, nakon samo tjedan dana ovakvog jutra, počeo sam se buditi s erekcijom. Nisam to doživio godinama. Korak 2. Aktivacija cirkulacije. 2 minute. Sada trebate probuditi krvotok. Ne trebate raditi burpees. Dovoljno je 20 čučnjeva u laganom tempu, zatim 10 sklekova, mogu biti i na koljenima, i 30 sekundi marširanja u mjestu s visokim podizanjem koljena. Ovo aktivira srce, pokretna krv prema ekstremitetima, uključujući penis, i šalje jasnu poruku vašem organizmu. Vrijeme je za akciju. Korak 3. Testosteron boost protokol. 1 minuta. Ovo je možda najvažniji dio. Trebate napraviti nešto što će vašem tijelu signalizirati da trebate proizvoditi više testosterona. Najbolji način za to su kratki intervali intenzivne aktivnosti. 30 sekundi radite što god možete najintenzivnije. Burpees, brza čučnjeva ili čak energično marširanje u mjestu. Zatim se odmorite 30 sekundi. To je to. Ovaj kratki intenzivan stimulus aktivira proizvodnju hormona rasta i signalizira testisima da povećaju proizvodnju testosterona. Korak 4. Kontrast tuširanje. 2 minute. Umjesto hladnog tuša koristite kontrast metodu. Počnete s toplom vodom 30 sekundi, zatim hladnom vodom 20 sekundi. Ponovite 3 puta i završite hladnom vodom. Ova metoda poboljšava cirkulaciju više nego bilo što drugo. Topla voda proširuje krvne žile, hladna ih sužava. Ovaj trening za vaše krvne žile čini ih jačima i fleksibilnijima. Korak 5. Nutricionalni boost. Vaš prvi obrok mora sadržavati proteine, zdrave masti i kompleksne ugljikohidrate. Idealan testosteron boosting doručak uključuje jaja, avokado, orahe ili bademe i voće boato antioksidansima. Izbjegavajte šećer i prerađenu hranu ujutro. Oni povećavaju inzulin koji blokira testosteron. Što možete očekivati i kada? Prvi tjedan. Osjećat ćete se energičniji ujutro, bolje raspoloženje. Drugi tjedan. Primijetit ćete jaču jutarnju erekciju. 3. do 4. tjedan. Povećanje libida tijekom dana, bolje performans u krevetu. Greške koje morate izbjegavati. Ne preskoči korak s prirodnim svjetlom. To je temelj svega ostalog. Ne radite ovu rutinu sporadično. Konzistentnost je ključ. Ne očekujte čuda preko noći. Vaš organizam treba vremena da se prilagodi. Česti mitovi koje moram raščistiti. Mit. Ujutro sam previše umoran za vježbanje. Istina.
5 minuta lakog kretanja će vas energizirati više nego dodatnih sat vremena sna. Mit. Hladno tuširanje je najbolje. Istina. Kontrast tuširanje je učinkovitije za cirkulaciju. Mit. Kava je potrebna za energiju. Istina. Nakon što usvojite ovu rutinu, trebat će vam manje kofeina. Napredna verzija za one koji žele više. Ako nakon mjesec dana redovitog rada osnovne verzije želite pojačati efekat, dodajte 5 minuta meditacije nakon disanja. Dodatnu minutu, kontrast tuširanje suplement cinka i vitamina D uz liječnički savjet. Kad potražiti pomoć. Ako nakon 6 do 8 tjedana redovitog rada ne primijetite značajno poboljšanje, obratite se urologu. Možda postoji temeljni uzrok koji treba medicinsku pažnju. Jedna stvar koju uvek naglašavam. Ovaj ritual nije zamjena za zdrav životni stil. On je katalizator koji može pokrenuti pozitivne promjene, ali morate paziti i na ishranu, san i stres tijekom cijelog dana. Najvažnije, budite strpljivi sa svojim tijelom. Godinama ste možda zapostavljali jutarnju rutinu, pa vašem organizmu treba vremena da ponovno nauči optimalno funkcionirati. Zapamtite, 5 minuta ujutro mogu promijeniti sljedećih 18 sati vašeg dana. Dakle, podsjetimo se vašeg novog jutarnjeg rituala za snažnu erekciju i visok libido. 2 minute sunčevog svjetla s dubokim disanjem, 2 minute lake vježbe za aktivaciju cirkulacije, 1 minutu intenzivne aktivnosti za testosteron boost, 2 minute kontrast tuširanje i zdrav doručak bogat proteinima. Ukupno 5 do 7 minuta koje mogu dramatično promijeniti kvalitetu vašeg seksualnog života. Ovo nije samo teorija. U svojih 18 godina rada vidjela sam stotine muškaraca koji su transformirali svoju energiju i performanse kroz ovakve jednostavne, ali znanstveno utemeljene promjene. Molim vas da se pretplatite na kanal ako vam je ovaj sadržaj bio koristan. Također komentirajte, jeste li već probali nešto slično ili imate problema s jutarnjom energijom o kojima se rijetko govori. Redovito čitam komentare i trudim se odgovoriti, jer vjerujem da svaki muškarac zaslužuje osjećati se snažno i samopouzdano. Možda se pitate, borite li se s niskim libidom ili slabim erekcijama ujutrom? Ili ste možda primijetili da vaša energija ovisi o tome kako počnete dan? Podijelite svoje iskustvo u komentarima. Vaše pitanja mogu pomoći drugim muškarcima koji prolaze kroz slične probleme. Zapamtite, vaše tijelo ima nevjerojatnu sposobnost regeneracije i poboljšanja kada mu date prave alate. Ovaj jutarnji ritual je jedan od najmoćnijih alata koje možete koristiti. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za svoje zdravlje. Vidimo se u sljedećem videu gdje ću govoriti o tome kako večernja rutina utječe na jutarnju erekciju. Počnite sutra ujutro i uživajte u rezultatima.